Lakhipur online na putok saba May kitang tarahumdoy Thangzer numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruoiba Pao CBSE na loba class 10 amadi 12 ki aroiba changyeng gi result haidokre. Manipur gi thodok na kasar da panduna leiba mioi singda tongan balup kaya na tengbang pibagi thabak makhata na chathari. Kanglup ki irang loisinduna tangtu leitaba Manipur ama oinanaba maigai kaya da mairagi khongchat chatkre. Churachan Maharaj ki chahi chamaga kunthra nipan suba mapok numita Guwahati Manipuri Rajbari da haikat lekat tamkre amasung nonglai nuksit mokha Myanmar amadi Bangladesh ki samudra torbanda hayeng ayuk thunglarba yai. Haujik mapungoiba pau tabirasi. Central Board of Secondary Education CBSE na loba class 10 amadi class 12 ki parikha gi result ngarang haidokre. Class 10 da pass tawbagi chang chada marfutra humdoi dasamik ama anini aduga class 12 tana pass tawbagi chang chada marfutare dasamik ahum ni. Parikha sigi result CBSE ki website cbseresults.nic.in cbse.nic.in natraga cbse.gov.in dagi yengba yagani. Parikha sida maipa khrabasing gi maphamda Pradhan Mantri Narendra Modi amadi Assam gi CM Himanta Biswa Sarma na tweet tawduna thagat wahi phongdokre. Assam Rajya asigi mahisang singna lakliba megi tang kunthra mathoi gi manungda class 9 gi chahi gi parikha gi number seba gi portal gi kuthangda upload tawrakna bahairi. Hairiba matam asigi manungda upload tawdrabadi mathangi exam thabagi khudong saba phangloi haina board ki notification amada hairi. Asitanatana class 9 gi registration process lakliba June gi tang 15 gi manungda loisinaba su khangalagli. Kasar gi Borkhola Kamarbon Rising Youth Committee na Saint Catherine Maira Paibi Ima Marup Sanglen Bontarapur da leiba Manipur gi chilinau singda cheng ising thau thumna chingba chana thangba polam sing aduga Borkhola part 2 Dumkor gi khunja gi maigei dagi lupa lising ani tengbang khre. Team asina Chanpur Amuthoi Sangit Vidyalay Sonaida leiriba mioi 13 da su chanaba polam sing tengbang khe. Aroibada Khoirenda leiriba Manipur gi mioi 13 da su chana thaknaba gi polam sing tengbang khe hairi. Tengbang bagi team asida committee asigi advisor Maibam Dijen amadi Sarangthem Rup Singh, Hizam Arun, Sarangthem Hemanta, Laisram Horimohon, Maibam Ranjit, H Mitlusana Noren Sharma amadi Rahim Uddin chingba member sing saruk jakhi. Tengbang asigi damakta Chanpur Amuthoi Vidyalay gi Vice Chairman Lairenjam Rambabu amadi Manipur dagi mafam asida leiriba mioi singna thagatpa phongdorakhi. Manipur da jum mai chakpa khoi kasar da khoi thamoi da ta na thinba ka samane Manipur da khudong thiba matam da khoi thamoi da jam ngai te khoi tumba chaba mara khangde aduna khoi mafam sidang asi khoi mateng kedang majam na chawba mateng ngamdra su khoi na ngamjaw mateng khara pura laksabni khoi देव जी मखोई से तसेंगना मिजोराम दगी लांजे लपदी नते मखोई से मणिपुर के मसागी मरमदम द चट नंबर होनबदा हजिक थइबा नुआइदबा थौदोगसिना मरम मोइदन लंबी थोंग थिंगिबदगी खुदोंग चादना से खरनी पनबई वातनी लांजे लपनी हाइनदी नते बसे ngasi jam chawba mateng ngamdra su khoina jareba khara se मैम की मतंग होना पुजरई जाम चाव मतंग ngamjadre khoi ngamdraga su मैम na si taraman logi wana khoi मैम da khomjari. Manipur da Kanglup ani gi marakta handak ta thokiba laibak thiba thodok asid leikhidraba ichilinau kaya adugi thawai mirelna lairam lenda ingna chikna leirunaba amadi Manipur butangdu leitaba lamdam ama oiraknaba maira khutta paiduna thaunijabagi thoromama Megi tang 12 irai numidang wairamda lamdam asigi yamlaba imai ben kayana Singirbon mutum lekai dagi Singirbon maya lekai phawba khungang asigi maira paibi lup singi oiba maira gi khongset ama satlaba matungda Singirbon Mahadev Mandir da thaunijaraba matungda thoromadu loisenki thoromda haurongbam ongbi benubala Huirem Nibarani Devi loinana yumnam Nadia Chana chingbana mamal yamlaba wafam kaya phongdok piki.
याना थोड़ी दबा कांग्रेस हाना तुनबा जुम कई कया मैं था कितना आवाज नंगबा हंदिचु हंदिचु केम साधना सबन खंगना आवाज नंगलेबा अदुगा हंदकी कांग्रेस हाना तुनबा हवाई था खरबा पुनमक अदुगी मकोई थवाई ना ताइबम मकुगी ना तयिन ना कितना लेवन बगी दमता नसी मया चक्कर मणिपुर द थोकिबा कांगलुप की इरांग असिदा लेखिद्रबा सिंग अमदी इंग तप मणिपुर अमा ओहेनबु हाइना इमा मैरा पाइबी लुप जयपुर मयाई लेकाइना सिंदुना खुनसिगी महिरोय नहारोल ओजा सिंग यावना मैरा गे खोंसेट अमा ngarang चटख्रे जयपुर मखा लेकाइदगी शांतिगी खोंसेट अदु हौरगा मयाई लेकाइ फावबा चटखि खोंसेट असिगा मरि लेनना मैरा पाइबी लुप की मेंबर मेलेम ओंबी दिपिया मुतुम सिला अमदी CH गौरचंद्र न चिंगबा मियोय सिंगना मणिपुर द थोकलिबा इरांग असि महौसागी इंगतप फिबमदा हंजिलकननबगी थौनिजखि शांतिगी खोंसेट असिदा माइफागी प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेन सेक्रेटरी जनरल तंपाक मयूम सलाउद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी वहेंगबम सुरेंद्र मोनिंद्र चांगमयूम मैरा पाइबिलुप की प्रेसिडेंट RK चंपालेमा असिन चिंगबा मियोय सिंग सरुक याखे हाइरि दा इरांग कुकी अमसंग मैतेगी मरक्ता थोकलिबा इरांग असे मयामना ngasi जयपुर इमा मैरा पाइबिना ngasi खोंजंग असे चचबनी मयाम पुनमक असी अना नंगिबा मैते इचा कुकी मचा अमसंग लाइरामलेन तिनगिबा इचिनिना मयामबु ngasi शांति ओइनबैदमक्ता अखोइगी जयपुर गी इमा मैरा पाइबी लुप्तगी ngasi शांति खोंजंग असे चचबनी असी हारगै इंगी तारीख अहुमदा मणिपुरदा कुकी अमसंग मैते सिंगना यामनादबगी इरांग थोकलिबा असि इंग तप शांति अमा लेनबगी दमक्ता जयपुर मयाई लेकाई मैरा पाइबी लुपना रैली चसदुना शांति पुरकनबगी दमक्ता खोंजंग चचरी हुजिक चथरिबा मणिपुरदा इरांग मणिपुरदा कांगलुप अनिगी इरांगदा थवाइना पोंथावगिरबा अखोइ कुकी अमदी मैते इचिलिनाउ सिंगबु अखोइना शांति ओइना अमत ओइना लेनबगी दमक्ता ngasi aikoina Jaipur Maira Paibi amadi Jaipur da leriba aikoigi ichini sing aikoigi chatra sing mayam punna aikoina shanti gi damak da rally ase chesabani ado aikoina makhoibu atma shanti gi damak da aikoina ishwar gi mafam da thongni jari पांथोइबी मैरा पाइबिलुप जयपुर मंगलपुर दसु खुद मैरा पाइदुना शांति के खोंचेट अमंग ngarang चटख्रे खोंचेट असिगा मरि लेनना मैरा पाइबी के प्रेसिडेंट वाहेंगबम बिना कुमारी अमदी कोंथौजम सुभकांतना मणिपुर द थोकिबा कांगलुप की इरांग असि शांति ओइना अथुबा मतमदा लोइसिनबिउ लोइनना लेखिद्रबा सिंगी आत्मा शांति की दमक थौनिजरी हाइखि खोंसेट असिदा माइफागी प्रेसिडेंट थांगजम प्रोजेन सेक्रेटरी जनरल तंपाक मयूम सलाउद्दीन जॉइंट सेक्रेटरी वहेंगबम सुरेंद्र चीफ एडवाइजर सेराम हेराचिन चिंगबना सरुक याखे लेरियसे मणिपुर सना लेबाकता अवा अना तारिब कया सिगी मरक्ता अखुचु सरुक जाजिर मपालमदा कसालमदा लेरगसु अखुचु अवाबा कया सु अखुचु सरुक जाली मतम नयो खिबिकता मणिपुर लेबाकता हाइजेरी अचौ मथकी थाकता सु खोइन नोलुक्सरी मागे अनिदा तौरिबा लान फमसे खजांगना लोसनबिउ हाइना अखुचु इसोरगी खुयादा अखुचु निजेरी कसादा लेबा मैतै मणिपुर लेबा मैतै अमतने अमानेबा मणिपुर थोइबा इरांग जे उर कसार लेबा मैतै को ई अमा खक्तनिना अखोइनेना वारवयेबा ईनिना मखोइदा सोकपदो अखोइदा खुदिंगमक्ता अखोइना मतेंग पांगनिंगे अदुमपु लमदम तामना लेखिबनिना अखोइना चिंगलोन कया लामना लेखिबनिना हक्चांग ना च पांगन पांगदबसु उपाय लेते मरमदि नुंगाइरबा पाव खु तांग चिकपा नार्व की अनाबा ख्वांग यांगलेन की अनाबा ब्रेन अमदी बीपी स्ट्रोक ओइरुबा सिंगी अनाबा कयाबो डिजिटल क्लिनिकल मैग्नेटोलॉजी स्कैनिंग थेरापी ना लायंग बया हले लायंग असिना हिदाक अमत याउदना हक्चांगी सेल अमदी वाइटल ऑर्गन सिंगबु मथौ निंगथिना पांगथोक हंदुना ई तोंगथ लेरंबा अमोट पसिंग सेंगदोप ngamali amasung kidney liver heart amadi brain gi mapangal kankat handuna hakjang phana thamba ngamali magnetology scanning therapy asigi kanaba lobiu ngasimak lengsim birago energy healing center first floor smile market central road silchar 1
Nongmaijing natabada numit khudingi ayuki pung 13 dagi nungthilgi pung 1 phawa layengzari. Chief Consultant Dr. M. Santikumar Singha, Lifestyle Medicine Consultant, Harvard School of Medicine, USA Certified, Mobile number 9435070286. Megi tangtara nitoi irai nimita Community Coordination Committee Assam gi lamjing makhada Kasar gi Lakhipur Dholai amadi Sonai constituency gi manungda Ganganagar Bontarapur Chanpur Amuthoi Sangit Vidyaloy Sonai South Barak Hall Binakandi Partu gi relief camp singda chatuna Chandam Laikai Bibirgram Anwar Pargi Ningombam Ranjit Thongnaujam Ton Singh Leisang Them Nanda Babu Ningombam Modon Babu Thokjam Doren Haubam Devendra na chingbagi khongbu amana chatuna Camp asida leiba bitei chilenau singa unaduna wari watai sanakhiba kalunana ngamjaba selgi mateng khara tengbang khre hairi miut kangbo asina Manipur gi awabadasu saruk jajari haina phongdorakle Chahi chani suraklaba nauna muk saba loiraba kamranga da leiriba Sri Sri Vijay Govindagi Mandir lagliba megi tangkuni thoi ningthau kaba numita sangaragani numida sida barton phangba phangdaba khwai khibigna lengbirago haina Sri Sri Vijay Govinda Mandir Committee na miyamda paujelakle na haiba thoram sida jegana chingba na sakirtona chingba mayama ko thoram pareng thamjari haiba thoram pareng asida lamdan chiga laibiriba ipa pon chini now punamakna ishorbu thajabiba mayam punamakta ikoina baton kachari ataba akhangba punamak lingbiro masiga lanai gi baton phangi phangdi haiba natabada ishogi thoramni mayam gini adu lingbira ga haiba thoram pareng asiga mayamna pun thawa jauna pukjen jaw sawa thawa jabiu amana haiba thoram asida ishogi prasadi su mayam punamak phangminabugi thoram pareng Churachan Maharaj ki chahi chama ka kunthani pan suba mapok numita ngarang Guwahati Manipuri Rajbari da leiba ining thawasigi mitam gi mamangda Manipuri Bosti Women's Maira Paibi Association na chamna silang ki bathoram amada ining thawgi mapamda haikalakat tamjabaga lunana Maira katuna ningsing thoram pangthokre haina GS Tongra na Guwahati dagi paudam lagle Khongjel yang na sichilakliba nonglei nungsit mokha Myanmar gi samudra torban amadi Bangladesh gi Cox Bazar samudra torban da hayeng megi tangtara mari Bharat ki matam ayuki pungtara makhai da thunglarba yai haina panari masina baram oiraga awang nongpok Bharat ki Tripura amadi Mizoram da megi tangtara homdoi da akanba nong churaba jai masiga loinana Nagaland Manipur amadi Barak Tampak yauna kha Assam gi mafam singda megi tangtara mari nongmaijing numit amadi ningthau kaba numita akhak araugo loinana akanba nong churba yai hairi Tripura Mizoram amadi Manipur gi kha thangbada nongmaijing numita pungda kilometer 63 phawbagi changda nungsit sitlaba yai haina India Meteorological Department IMD gi paw asida hairi
अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना CBSE ने लौबा क्लास 10 अमदी 12 की अरोइबा चांगिंग की रिजल्ट हाइदोखरे मणिपुर की थौदोकना कासार पन्नुना लैबा मियोइसिंगदा तोंगान तोंगान बलुप कयाना तेंबांग पिबगी थबक मखाताना चथरी कांगलुप की इरांग लोइसिंदुना तंगतु लेताबा मणिपुर अमा ओइननबा माइगै कयादा मैरागी खोंचत चटख्रे चुराचान महाराज की चाही चामग कुंठा निपान सुबा मपोक नुमिता गुवाहाटी मणिपुरी राजबारीदा हैकत लेकत तमख्रे अमसुंग नोंगलै नुक्सित मोखा म्यांमार अमदी बांग्लादेश की समुद्र तोरबांदा हयेंग अयुक थुंगलरबा याय लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकचबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।